adwo more fi se make say Nshoma season 6 krana yade free bra ye hyase de besi nne nnwoma hodo nti na Ahosepe ne de ni nyina ye Nshoma fi se nyame ye Adom akwasi dai ene de final no eba nti why na win e why na wo be win Mr. voting no by this time I was say ye adwuma because wa wani tu asem kra ni nyina ye ade wo share even the last time the yi ni free mu ye super akọ backstage a su akra ni su no o ye ade na vote no nti ye do finals yi die finals nso de otumu se na ye so omu nyina ye pabene na de betumi ye differentiate wo no mo ama obi adi kan atoso mienu miensa ne nan no e vote no so ka ho akra no twodum no ye ade ni nyina akire no vote no so account yankasa ti se de mo amasha ase no mo nkoso na mo nye ne sanfama ho na Ahosepe dwumadi esi etime de bra mu ana ye Franco Trading Enterprise phones papa efie ene ho nti phone bia wo pe bora Franco Trading Enterprise na kokope bi ewo ho se refrigerators chest freezers na wo hia washing machine ne CCTV cameras ne nyina Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho no won mo ewo bi ne wo hia ne so obefre Franco menko internet ne so nko pick number bia se Franco number the number mienu na me dey to dwai 0246422338 0246422338 and 0555939311 0555939311 now on a Franco Trading Enterprise for any enkomo Mikado and our entrepreneurship week yewie na nyame ya Adom na ye first ochena nyame eya Adom a eye Dr. Nana Michael Ejekum Ado ni book mienu no a wopa ho entoma no ochena nyame ya Adom a ebekoso ewo Accra International Conference Center na nye no nko exhibition nso bi bekoso wo mo etonton niema no so betimi abaye free yenye ohwe bra na papa no ne nwoma a wo kyero no sa wo pese wo kwa nimu wo wadwuma mu paadia yenya ne nwoma no bi ekenkan ebeboa wo pa wo kyena 4 pm ni ehia ewo Accra Conference Center na yakohwe books no a opa ho entoma no open chiremu bi a 0508 110755 0508 110755 and 0592 409091 0592 409091 now when penifo edi enkomo and then so the principal nursing officer 1 and I'm gina hey nyame hyehyia mu nyina baako bedofo pa Betty owiso ansanya me ensure Auntie Evelyn Abnache owo okula I center wo kolebu nyame hyehyia wadaroma opamatade ema me mrebi atwemu eye 2 so on say my graduate be 3 years ago na me she green no so ho teacher say makomanim na say me she fita ya me boxer me green belt ya eye principal nursing officer ti belt na ebobo mu no obia ne position ti Mr. na de ohumi a fani de ma de ani de se no ti we de fani form ada wo ma me da se na bonso ma fade no mo de bi amba me ti Ahosepe ne yedu so yi na ye de ehyehyɛ so enti no na sister fie bi ye guy na sister sand bi ye guy magini shoe kese no ahye nti abaye sister fie bi ye guy ba ya hye no so se principal nursing officer ene de hu hia me pa one now de amame me teacher so e de amount enkra na ya de free say ye hyase o ma ya de pa nkra du mienu asone so a na me de mo be kwa akire ni akọ start from week 1 said the next year shankra no progress week 2 hwede the next year wo hwe ne saa na ye de abedru baby ye bedru ye nyame ya Adom akwasiada ye crown de o ye Nshoma season 6 winner no na ne wankasa so watumi ehunu bi but the meka chew de bia ne say voting no ehu hia me yie papa akra ne ya de ba vote na ma bohu na obi di voting na tu no wutu say nipa wo ya de pa afu be na wusu yesre pa ma vote ne nya adwuma judges na de kakra nso e ka ho ba vote no eboa yeye yenkohwe said week 1 no enkra no performance no na etie yenkomra ni bi okra na menteda ba nkra yinti na wate de nsama mo ka na mo sa nkra nyim bi okra mo to okra omo ma me nkra no omo ye nkoda so nkra yi
tonyom no bo wese na maye sa on ya de ba nkoma ye die ya ye on so no maybe phone lines no na wo so abamu na wo mo a kodu final no watumi a kire ne obetumi awe ne nde odo wano aka hu ba yesa o yeso adwuma by voting ko ade ne nkura no wo dam e de mount number na me bie no enie wow sa ye de weeks no said wo mabo hu modern no bro 0302 211 701 702 703 704 0302 701 702 703 704 na yanko week 2 na yanko hwese na performance no etie wo mo ya de nkura wo mo ko school no mo nya time say rehearsals enya better sa o na band no so de oh me twiche chepofu na me de mamonti yanko week 2 no emra ma wo no wo mo a ekọ final no ene yiye de ma wonti as me de brabra no sa no hwe mo progress no wo ho na fe wo de hwa na wo de jaje na wa wo hwe na wa bato no so koso aba kokomoti we hu hianti we nye kokomoti ba we ne vote we ne sika wo beto na wo de tugum na wo tugum na wo tugum na wo tugum na me de be kan no akiri ti ma nya adwuma me enko we 3 na yenhwe mesro wo yen wenwe me be phone lines no so wow sa ye di nkomoi na onso wo frebam ana se wo vote manefo ani so kwase dai ene de ne ba na wieye ye mpese ye be wie na ma mete bia mo ba no kure na nya adwuma ti number ni 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 uso betimi afraba na so do de prediction na de aba ba mo predicting nyina na wo voting so because when it jeno ho when like why ya de ti vote ma no me enko we 3 na emra sisi back to back no wote nkura ne de ne so words ne do mo de maye se de tie no a pepepe menya me first caller wa homa no so me do fo papa bi facha me se ogina so che me mo akwa abado ba Ahosepe so yo mejo so hema that's say the first original sound kwai ni kasefri asankega eye Olivia Blessing Olivia oh okay Olivia Blessing the make tega na phone na ne say nkwala na Adom TV for your almost selection omo ye program omo no omo ye inshira pa nti eba vote na enko etita asango nko ana ba bia ni bedi the whole Ghana emu ankwala no na omo ye nyumnyama ye ne ye futa ne nkwala no na Olivia de crew ano o de ba asango o de asango de ebeto to asra asango foni na ne say ye nchi na vote na Adom so nya ye ho faso omo aka bibi nti Adom TV aya mo nkai asango fo na wo so to aba no obi abo abaso o dresses ne de eye normal muna mama Adom fo de Ghana mo ye number 1 yeah that's papa yamisha Olivia to just all to answer 1 2 and gaze the whole Ghana some to ade no mama for so ahoma so me do papa me ma akwa abade Badwam Ahosepe wa Adom TV Badwam so good morning. Good morning. Me favorite bekum. Your family ofori na ofori damwa. Na ofori damwa. Na yenti o. Bekum. Na we dey me damasepa agone sepa. Na bo tin dey despite na no dey bekwa misui. Na me penny madam for pa obofo. Bo tin akwa ma no. Asemo. Timothy nyanwo hwe man bi. Da bia elate. Enti na me so to ni sesi enti we hwan na wo vote ama no, hwan na wo hwe a. We be vote ama boy ba kono one don. Just auto. One to sa se ba kono fa kon hwan hwe na. Eno so ayesa. Enti embeso nana be su bi. Nana de ensu. Ati ase. Nana ye da se fa wo mre no wada je a wo de emaye. Na me fo foforo nso. E wo so. Me do fo papa bi me mo akwa Badwam Ahosepe wa Adom TV Badwam so. Ya me de afia ya da se be me na wo frefri hia no pay asenkegwa Velvet Beam FM general manager ni fasana sharp why are there Velvet Beam money ya adwuma che papa ya misha pa eti wana wo to ama no nyame ya adoma by this time you ko ya nya kwasi ada no nko a enne ye ko Adom ne Velvet ye ba ko enti Olivia
and see and didn't buy blessings. Yeah, and didn't buy it. You didn't think you had more at the bar, the morning with your time, Jeff as Bono, every Adomo, Eddie about think you got Adom, never ever net me. Your blessings are there for your blessings. Ah, quite the idea of voting here, Jumo. Mamma, not yet, Juma, will be the vote to be two Moncoso, Montano Bumonso, or to 55 or so best, go be 200. Montona pa yada se ofofronso also obi am idea amamfa we na mensa nkomra bie me do 40 enka ya mo akwaba e do ba Ahosepe wo Badwam dwumadie so yeah nia yada se oba pa na wo frɛ fi he abro dunkwa dunkwa fo wo krom oba pa yentie o me dey me pa na yo boss beautiful ready first why be the first beautiful okay okay now what wa he ya sha se ma to bi gusu areso ele gusu to 11 cedi de enfa we ni o ba da bi 1 cedi de send de eske bia do to be 200 ana 200 e gusu ayeso ti e to ama no kosato yada se papa ma me post course no wa ha na me nkɔ hwe week 5 stadium kra no wo mo bo mo ho modern ti wo hwe we nyina no na wo de tune wa dwene hwe de obeto ma ne nkɔ week 5 stadium kra no eye efai kura we wo da bi ebe yie e ba na wo he wo ma me kura we enso hwe obeto no saa de ama pepepe so mbo nyum e den pe wo ana ma hu cross ne kakra e den hwe wo mo to no with ease as nyum no ye simple e wo mo talent e wo mo calling o mo to nyum no anka sentiment show vote ne nya adwuma ma me kwa ho no so na me fa me few calls na fe yem fancy na adofo aba no ja fa ma vote ne nya adwuma odo to me nka me mo akwaba e ba Ahosepe wa Adom TV so oh low radio low TV ne maye so yes right low volume no maye low no maye da was somebody abebe boy enkra no for by and me adoma entia ye wo free but some maka no munya ya de ye bo ari pa so do munya ebi ime da matipa we to ade na say munya be why ade mo ye da say ma me for front so me do 40 enka ye mo akwaba e ba Ahosepe wa Adom TV Badwam so me also anti-fia ye da say be me na wo frɛ fi hia no pay anti-fia me be kasafi ko for you we sope ko for you we sope tofe tofe ba alewa na TikTok tofe what TikTok yeah you any tofe TikTok the one you want ache nti ma vote ni nya adwuma nti wan na vote ama no and if you are ready one don and for no nka keke o tofe jegu ma no oh sure oh yeah like you make it arrange the kwase ba e be ba ho no ma vote ni nsuma no tofe ya se oba ya so tofe ni bibre tofe awodo obi a wo bia ba so ba eni no kwasi adamo ya da se papa for front so yan fa last one me do 40 enka ya mo akwa abado ba Adom TV Ahosepe dwumadie so okay obi eni so de enfancy intina shadow so se free sabre ye kure mu vote no na ye hu ya nkra bensia li beautiful blessing one don and Ohima Perez and bibi penisem what I say Olivia munyina montoma wo montoma de opeso hu so wa ya de from week 1 bokọ nanim sa montoma wo wanto de a bedu kwasi ada na onsasi yada se papa faseda no ma Franco Trading Enterprise phones papa de ope bi de a so yanko Franco ho nkoje upe TV papa nso akọ Franco ho benya bi fridge bia upe bia nso bi ho Mr. Kwache wadaroma air condition unto bia ya isufu no tu nsuo so ya da nsuo anto no utum se dan mu ye hye ubowura Franco a ubenya bedi se wukoi kam no ubewie kura ti me sure upe air condition yi ma to de me boy yo gira manimu yi ono so se o consumer na oba yo enyomo nko a ni dine na afmani so but omo ya de ono ento obeware me sure to air condition board dem na bibia nkoso ni nyina upe bia Franco Trading Enterprise ho na obinya ne number ni ko pick wo ba bia 0246422338
0246 422338 and 0555 939311 0555 939311. Now in a Franco Trading Enterprise edim komo china nyame ya doma Dr. Nana Michael Ejekumado ni book no mienu no opa ho ntoma mesro ya yenhia wo Accra International Conference Center 4 p.m. exhibition no so ebekoso ntie nyina yenko ase ebie na birthday fo no wo ho miami nua be ma Jonas na ye ne birthday 1st May ti nyame hirawo nyame nye okese kosi so be kese pa multimedia Jonah picture ni simple also for 1 you 2 oya de ese obre no ho asena ho fade nso ya na e fine odress fine pa Jonah won kwaso kwatenti anyame ade amo asase so no diname na wo ma hunu wo mo ema nyina nso e won hiramu adwuma efo multimedia mo ya de pa me celebrate mu nyina baako camera fo ho mrante wa kabana nke bia omtetete nkwanche no ye niam bia mfata mu jiro mo na so ye adwuma ebo ewudi ni mitirimu ti ya na facha mezemenkai ba yima wa ha inti da bi yima no inti na Eric nso ne gina ha ni mu odu ye careful o man tumofo yima nso mu ayedu o man tumofo amuntie wa yesa mo pen nene mu ayedu sa ni to de afutuo mamu a muntie osmo nso wa ha na osmo anna ye bom pa yesa o chena de obetimi ada erade ma de nti e wantumi anna no onsiesie ni nyina anye kama ti osmo be kofie na akire boko watimi ada wa sori abai wadwuma se de wo ye ne sound guy ba ko no so wa ha no na PRO so seti bibia mai wo hwe ye set no a PRO one eben omo ana eben no eben omo na boss set no mai na fe eben so ehwe light no so mai to omo gusu agina ha ye celebrate mu nyina ahomache sori anya bete me director Sarah so na ti akire na hwe akata odi aba oya de wi ase de wo ya wo koma beto no ye wa dress fine pa ti obi a wo hu dwo bia no hu machire ho a na mahwe wo am de wa ma no yo ba mu kira ho pa de a ujina sipa me doctor ba ko hu no say hey Zara Dr. Edu aten won kwaso ai Dr. Yada Sara pa ai dog ono so dog Edu aten nyame hira ho so sa adwuma efo ni nyina ya hai mabo obi edi Florence Morty ono so twi manim kama ye nyina ya ba ahomachi yo ena Mrs. Aqua Stella Aqua ana memfa Stella Gumbe Aqua aha omu nyina ba adwuma nde ena ho abi security fo Godwin anything maya de dodo Romeo maya de ena MCR fo omu na de ya tuma wo hwe ya appreciate mu nyina maya de cleanness makafui nsuo no fafa corners bi wo hwe ni nyina makafui wo nkwaso ate na me ma nkwatenti ahodin wo ye drivers no so mo ya de o hyenkani papa ne de ode na kwantufo akwaba mo de yekoba de bia ti mo so mo nkwaso minimum mo e wo duty ne but o mo aba na me hira mu nyina na he me guy ba ko say Richmond ensuo ahwe no pa from atenke ba hanko ano ho afo say twom na me hira wo ensuo ahwe ye ho hira ba na me hira pa na ayi deputy ampadu Thomas wo di ampadu ade no den di Thomas nso wo nkwaso wa ho brasie nti rade hwe so hira na Kelvin nso wo ho wa ya de amma abilonzi nitina wa ye no ebe na mani di bi ebe na mani di bi mi refia na ebe na tu ni di so say 3 sisters so say ama nso bo no ho moden mo ya de me dofo mo me appreciate ye ho omo ya de me appreciate your mind so man hene abnasa nto ya so aba akokora ahomache anya bete so be sorry aba ya mi hira mo papa wa me mo udin me sanya chance betena so me bodin ene ye da mo me appreciate ye ho kaba na nke nso asa toi ko he me beli kem odi entoma na kuru no ho ko he akwa we ne ho ehia keke nso ta no wakunu kra wo kuru no so hwe ye gina ha a ye adwuma mo nkwaso na me hira mo me nkomra me wo interview bi ho ne atwaso